fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejrin namlu it-tifkira San Bruno li kien saċerdot. L-Ispirit tal-mulej fuqi għax huwa konsagrani biex inwassal b'xarat tajba l-fqajrin u nħabbar il-ħelsil l-imjasrin. Għalek ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu l-Oddisja b'suffraġġju ta' Ġosed Bajada. U Alla inti sejjaħt li San Bruno sabiex jitbiet mid-dinja u jaqdi fil-ġabra bit-talb tiegħu għatina li fost it-tibdil kollu ta' din il-ħajja ngħixu bla qiegħda bi ħsibijiet fik bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Baruk. Il-ġustizzja min-naħa tal-mulej Alla tagħna. Iżda min-naħa tagħna kif aħna llum, aħna għandna lajb ma' wiċċna, ma' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda u ma' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalem, ma' wiċċ is-slaten u l-prinċpijiet u ma' wiċċ il-qassisin u l-profeti tagħna u ma' wiċċ missirijietna. Għax aħna dnibna quddiem il-mulej, ma tajniex widen għall-mulej tal-Alla tagħna. Meta sejħilna biex inġibu ruħna skont il-kmandamenti li tagħna l-mulej, ma smajniex minnu. Sa minn meta il-mulej ħareġ lill-missirietna mill-art tal-Eġittu sal-lum, aħna qomna kontra l-mulej Alla tagħna. Ġibna ruħna bla ħsieb u ma smajniex il-leħen tiegħu. Għalhekk qabdu magħna l-hemm u s-saħħta li l-mulej kien ħabbrilna permezz tal-qaddej tiegħu Musè meta ħareġ lill-missirietna mill-art tal-Eġittu biex jagħtina art tnixxi ħalib u għasel. U hekk għadna sal-lum. Ma smajniex leħen il-mulej Alla tagħna f'kull ma qalilna permezz tal-profeti li batilna. Iżda kull wieħed minna mexa skont il-qalb ħażina tiegħu billi qdejna Alla toħra u għamilna dak li hu ħażin quddiem il-mulej Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lil Alla. Eħlisna mulej fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Eħlisna mulej fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. O Alla, daħlu l-ġnus swirtek, niġsu it-tempju mqaddes tiegħek. Għamlu l-Ġerusalem ħerba waħda. Taw il-ġisma tal-qaddejja tiegħek bikel it-tjur tal-ajru, taw laħam ħbiebek lil-bejjem tal-art. Eħlisna mulej fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Xerdulhom demmhom bħal ilma madwar Ġerusalem u ma kienx hemm min jitfihom. Waqajna għaċċajt mal-ġirien tagħna, għad-daħk u ż-żebblieħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' inkurlat għalina, se tibqa' mkebsa bħal nar il-ħeġġa tiegħek. Eħlisna mulej fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Tiftakrilniex ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħdietek, għax ninsabu mifnija l-aħħar. Ejna, o Alla,
Salvatur tagħna, ġieħ is-sebħ għall-isem tiegħek. Eħlisna u aħfrilna dobietna minħabba l-isem tiegħek. Eħlisna mulej ġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħażin għalik Kerosajn, ħażin għalik Betsajda, għax li kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tiru f'Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq l-irmiet. Imma il-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tiru Sidon milli għalikom. U inti Kafarnaum taħseb li se jirtola sas-sema, sa ġolqiegħ qatt tinxteħed. Min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili. U min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis il-kundanna ta' Ġesu lejn dawna li bliet illi semma l-Evanġelista tirrappreżenta l-kundanna tas-supervja li ma tħallinix nilqgħu il-kelma tal-mulej f'ħajjitna. U allura s-supervja fil-bniedem twassal biex jaħseb li huwa xi ħadd taqwa mill-istess kelma tal-Alla. Dan huwa l-gwaj tal-bniedem superv li jkun lest sabiex ikun jaf il-ħmerijiet li jagħmel u ma joqgħodx attent għal dak il-kelma li mar jgħidilna Alla. U allura din twassal ukoll għal qalb jibsa imbagħad xi ħaġa. Mela kemm aħna ħuti kapaċi nagħmlu dan? Propju għalhekk li għandna bżonn ta' kuljum li nisimgħu il-kelma ta' Ġesu li tenna ngħixu fil-verità. Għaliex? Għax turina min aħna tassew. Il-kelma tal-li hija verità. U għalhekk iridu noqogħdu attenti dak li naqraw u dak li nisimgħu naraw jaqbilx mal-kelma tal-Alla. Għax ħafna drabi kulħadd ifittex dak li jaqbillu hu. Imma forsi mbagħad il-kelma tal-Alla inħalluha fil-ġenb. Mhux hekk. Jien irid inkun naf l-ewwel Alla xi jrid qabel ma nagħmel ħaġa. Din Alla jrida jekk hija tajba nagħmilha. Imma jekk mhix tajba jillaqqas irrida. U allura importanti ħuti li mhux biex nibqgħu kif aħna jew inkella biex nikkonsolaw imma biex nippruvaw ninbidlu. Issa weħedna żgur li ma jarnexxinix nagħmlu dan. U allura għandna bżonn l-għajnuna tiegħu ta' kuljum. Għandi bżonn l-għajnuna tal-Alla ta' kuljum, kull sekonda li tgħaddi minn fuqi. Jiġifieri f'kelma oħra għandna bżonn li nkunu persuni aktar umli li qudiem il-kobor tal-mulej nitalmu, niċċekknu. Aħna maħna xejn. San George Preka kien jgħid aħna zero. Alla huwa kollox għalina. Għaliex eżis jekk kemm il-darba aħna ma niċċekknux qudiemna Alla x'jiġrilna. Aħna wkoll ikun jistħoqilna l-kundanna ħarxa li Ġesu illum kien qed jagħti lil dawn li bliet li ma laqgħux. Għalhekk ikkundannahom li bliet li ma laqgħux.
għax ridu ifittxu l-affarijiet li jixtiequ huma u l-affarijiet ta' Alla kienu jħalluhom fil-ġemp. Imma aħna mhux hekk, aħna l-insara. Aħna rridu l-ewwel li nistaqsu Alla xi jrid. Alla rrida dil ħaġa jekk kien isewwa ħa tagħmel il-ġid iva. Imma jekk se tagħmel ħsara lilek jew lil ħaddieħor warraba. U knamlu hekk inkunu rbaħna lil nfusna bil-wieqfa. Bħalissa ġewwa Ruma hemm is-sinodu tal-isqfijiet u tajb li t-talba tal-fidili nagħmluha għal dan l-iskop. Irresqu dan it-talb tagħna lill-Ispirtu Santu ħalliqu mulej tal-Knisja li jmexxihom fil-medda ta' żmien u biħlewa jħeġġiġna biex timxu l-qudiem għalhekk ngħidulu ejja mulej Spiritu Qaddis u ġeddet kollox. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja Spiritu Qaddis Roħ tal-Knisja, iġma' faqda sħiħa wagħti frott li tħabbrik it-tama u kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isqfijiet nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja nifs ħlejju ta' Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma li tnemnem u tiddritta mill-ġdid il-qasba mawġa nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja Spiritu ħalliq li jissaħħaħ mill-ġdid il-għadam niexef, tiġbor mill-ġdid lil-mitlufin u jġib mill-ġdid il-ftijajn fost dawk li ma jarfux lil xulxin nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis u ġeddet kollox. Ejja nar iħeġġeġ Alla li jissaffi kull ħsieb ħażin, teqret u tibdel kull niket fena u l-ħajja ġdida nitolbu. Ejja ġmil taż-żgħir u tal-fqir, saħħaħ il-arusa tal-ħaruf bid-dmuħ ta' dawk li jħobbu l-paċi u dawk li għandhom il-għaġġ għall-ġustizzja nitolbu. Ejja maħfra ta' Alla u għatina n-nifs tiegħek li jaqqadna mill-ġdid u jagħmilna tas-sew aħwa nitolbu. Ejja erf tas-sema u imla bil-grazzi tiegħek lil kull min huwa miġbur fis-sinodu nitolbu. Ejja tama tal-Knisja u qajjem fih ħolm u xewqat skont il-qalb ta' Alla dak li f'għajnejn il-bnedmin jidher li ma jista' jsir qatt biex iseħħ nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl biex bil-qawwa tiegħek iseħħ fina r-rida kollha imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek
u għamel jkun joġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu fil-kobor tiegħek, fit-tifkira ta' San Bruno saċerdot, fiċ-ċokontan nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew dmir tagħna u għajn tas-salvazzjoni li jinfaħruk u dejjem inroddulek ħajr, Alla ta' dejjem li tista' kollox bi Kristu Sidna. Huwa r-raj it-tajjeb li taħajtu għan-naċ tiegħu u jkompli jira il-merħla tiegħu billi jagħti lill-Knisja rajja skont qalbek. Fil-ħajja ta' San Bruno narfu s-sinjali ta' imħabtek għalina. Fil-leħen tiegħu nisimgħu l-kelma tiegħek u fl-emejjel tiegħu naraw il-qawwa tiegħek. Għal din il-għotja ta' imħabtek għalina. Ma' qudiem bleħen wieħed mal-anġli u l-qaddisin tiegħek intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nabrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej. Kull irkoppa temile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
ونردولك خير أشوجبك تلقانا وقديمك بيش نقدوك ومتشو كونتانا نطولبو للإسبريتو السانتو يقعدنا بجسم ويهت لنا لنهدو سم الجسم والدم تا كريستو. افتكر مولاي في الكنيسة تياك مشردة ما الدنيا كلها واتقف المحبة في الامكين مع البابا فرانجيسكو مع الاسقفتان أنطون ومع المنستر تياك كلها. افتكر في القضية تياك جوزيت بياض اللي يعجبك السهيل على عندك من دين الدنيا عامل كفية بالمامودية ميتت في ابنك وبخال ابنك اكو كل في ابنك وبخال ابنك ترشوشت على الحية. افتكروا كل فخوتنا الرقد بالتامة الأومين افتكر في الميتين كلها نفتكروا في لزستانا في البنفاتوري تانا وفي داوك الربيخ اليوم من سيا من نيسهم. دخلهم قديمك في الدول تسبحتيك خلنا لينا الكل نطلبوك قاتل لنا وكل الورث الخية تديم في اليمكن ما الفيرجن مقسم على مريم ما سان جوزيف زوجة ما سان جوان باتيستا ما الأبوستلي ما الساچردوت سان جورج بريكا ما القديسين كلهم اللي يعيشوا في الهبيبرياتيك سام البيدو تا الدنيا عامل لمخهم انفخروك وانسبحوك بجزو كريستو ابنك. بكريستو مع كريستو وفي كريستو يناتا ليلك الله مسيلة تستا كلش فليمكين مع الاسبيرتو سانتو كل جيه وغلوريا al ديم تديم. الله تان ومسيرنا مسير اللي يخبنا مسير اللي يادرنا في النقاسية تانا مسير اللي يسلينا عليك بالفيدوشيا وبالفيدي أيا ونطلبه بالاستس طلبة ليعلمنا واستس نيدو في الامكان مسيرنا لينت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون ترتنت كيف السماء اقدا في الارض خبزنا دا كل يوم اتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بخل ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدا اهلسنا من الدني اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني اتينا في التيبه والهناتيك الباتش في زميننا باش نكونوا خيل سديم من ذنوب ومحارسه من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تسالفاتور تانا جيزو كريستو. مولاي جيزو كريستو ليت الأبوستل تيك نهللكم مسلم نتيكم مسلم تيي لا تخارس لين ذنوبيتنا ازدا هارس لين الفيدة الكنيسة تيك أتيسلم العقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطنة الديم تديم. الباċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun jiswew lilna l-snet qarbna bjom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Madonna ta' pilu, montana ħajtin, għawtarek ċejnana, għaxinti tilqana. Madonna ta' pilu, u timek ħelbana, ċejnana nitolbu, biex tfitex tismana, biex tfitex tismana. Iftuħalkom bera għal-Kristu, huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bniedem. Iftuħalkom mingħajr biża', fitex inħallu lill-Kristu. Kristu għaddej talla, u la kull bniedem bil-għaddej. Lilna huwa jibgħat biex ħalluna kull il-bniedem. Iftuħalkom bera għal-Kristu, huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bniedem. Iftuħalkom mingħajr biża', fitex inħallu lill-Kristu. Kristu elli inti biex għalek jina nkun, għaddejjuni ta' kull bniedem biex timħabba b'isem ħassan. Iftuħalkom bera għal-Kristu, huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bniedem. Iftuħalkom mingħajr biża', fitex inħallu lill-Kristu. Infaħru lis-Santisma Trinità, imbaxxu rasna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie Signoralla, Signoralla. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, tħejjina għallena ta' dejjem
l-istħaqlu San Bruno tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija mtalla u tal-bnedmin, nannula li zbaħannija bil-fer taqlub safin. Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.